لباجار عمودی جی سروک انجمن اجتماعی کرد سوریه انکسی سلیمان اوسو پانیلک پیشکش کرد. پانیل سر روشا سیاسی روش اوای کورسانی لسر روشا سوریه و نافچه بو هجماره کش خلک می عمودی آنجی بشتار بون دو سمیناره دا نرین خود درباره وان پرسکریکان دا آنین زمان جه سروک انکسی دا خواست کرن کو ادی دیالوگا کردی وره دست بکرن و پرسکریکن کد نوبر عالی سیاسی کردی دا جهانه بین چهار سرکرن اسماعیل سینان سروک انجمن روسپیان عمودی سلیمان اوسو سروک انکسی درباره و هفدیتنا الگل خلکه دا جرود داویر آخفی أو شعار أنجمن اجتماعي كردي تبني كرو حتى رياية أم سربلندن إنه أو شعاري كو جعامودي دركت وخبيشن دي اتفاقي دي أمريكانا دي باجان بيسان دبو وي دي باجي دي سباقاتي أنجمن خاص وأم سمينار سياسي جماهيري داخل قالوا خلق ما لحد بركة إيشو آزار خمين الزمان روحروی انجمن اجتماعی سروقاتی انجمن اجتماعی کردی او نمونرگیا خلق مدکی هر دبرکی اف سمینرانه جبول آدر دارستن يعني تشتكل بيشام أنا ما بقول اتفاق موسى حمد شي أو خالي عسكري ما بقول أو جيبه معارضة سوري رأي ما تقولي كرد حمد مؤتمرات إيجو شيء كنت معارضة ده ونكاري بون وقت بخلك عمودي يعني بطوين هر أو رحي عمو وقت بتشتي نهي سياسي كاروباري جواني بالواري يعني دول آبدا تطورات سياسية دولة سوريا بتشتي سیاست مثلا یک هلوستا کردی و کاری ما در این انجمنی که یک هلوستا کردی آدن محسوس دامل دفاع انو امور انجمن امی بردوام بالنسر وان سازی و برای سوريا بدقرين انه جمهوريه سوريا الجمهوريه العربيه سوريا قال لك تشتي خالي امنها ورشيد عمودي وشاركي عمودي ناسكري وقال لك كانوا خوات بلدي واتفاقيات جو مرو هر طرفي ببيني مرا يعني ربحيه ودباوري عمده او تشتي جو مبوار امسكي حتى واجي امنا لي نبوش مالي